Hey kids, are you ready for Modern Warfare 3? Well, you're not old enough to play it, so get the fuck off. So Hawaii Five-0, you ever seen that show? Where there's a drum fill in it that goes. Bitches ain't shit but hoes and tricks. Lick on these nuts and suck the dick. Get the fuck out after you're done. Then I hop in my bitch to make a quick run. 好興喎！你唔係唔知自己已經讀得書少㗎啦？我啲指揮講啲乜嘢？講英文你都唔識聽啦！你又答唔到啫？你又唔係靚仔咯喎？又唔係有錢？你知唔知人哋啲男朋友幾有錢啊？出入有車。收皮啊，港女！我睇到呢個世界真係有啲閉翳，周圍都係大大細細問題，新一代靚仔問題多到數唔晒，問你問我係咪？ Du kommer fra en forening imod hash. Kan du fortælle lidt om, hvad det går ud på? Jamen, det vi for eksempel kan finde på at gøre, det er at ligge på fucking lur ude foran Christianer for eksempel. Og så når der kommer sådan en flok taberhashbrag med den for vildeste grineren på gående forbi, så springer vi frem, tager deres falafel, og så trykker vi deres ribben. Og hvad gør I så, når I har trykket deres ribben? Så knipper vi dem, mens vi sprøjter heroin i øjnene på dem, så de kan se, hvor fucking nedtur narko kan være! Men hash og heroin er jo ikke det samme.